Jednačine sa nepoznatom. Učimo matematiku. Zdravo radoznalci, to sam ja, Čika Zdrave, koji uči jake male. Da, radoznalci, danas ćemo ponoviti ono što znate, radoznalci, a to je sabiranje i oduzimanje u jednačinama sa nepoznatom. To je ono x. Da, radoznalci, ali ne u početku, kao što ste već i navikli, prvo ćemo da postavimo naša kviz pitanja. Kao što vidite, na tabli piše 6 plus x jednako 8 i x minus 3 jednako 6. Ali prvo ćemo malo ponoviti, pa ćemo se vratiti na njih. Pa krenimo. Jednačine sa nepoznatim sabirkom. Radoznalci, ako je nepoznat prvi ili drugi sabirak, u tom slučaju stavljamo oznaku x. U ovom našem zadatku x je prvi sabirak, a može biti i bilo koje drugo slovo, recimo malo slovo a. To je sasvim nebitno, on je nepoznat, a izračunavamo ga tako što od zbira, u ovom slučaju to je broj 5, oduzimamo poznati sabirak, a poznat nam je drugi sabirak, to je broj 2. Tako da je x jednako 5 minus 2, x jednako 3. Na kraju, radoznalci, pišemo provjeru tako što umjesto x u postavljenom ovom zadatku pišemo dobijeni broj, u našem slučaju to je broj 3. Tako da provjera glasi 3 plus 2 jest jednako 5. Bravo, radoznalci. Imamo drugi zadatak. Isto je i kod nepoznatog drugog sabirka i njega izračunavamo tako što od zbira oduzmemo poznati sabirak. Pa u našem zadatku koji glasi 4 plus x jednako 5. Idemo dalje. X jednako 5 je zbir minus poznati sabirak, u ovom slučaju to je prvi sabirak, minus 4, x je jednako 1. Bravo, radoznalci, ali na kraju obavezno pišemo provjeru tako što umjesto x u postavljenom zadatku, u ovom našem slučaju x je drugi sabirak, to je broj 1. Znači provjera glasi 4 plus 1 je jednako 5. Bravo. Hajde da uradimo novi zadatak, jer vježbanje je majka znanja. Da, radoznalci. Riješi jednačinu i na osnovu nje osmisli tekst zadatka. 4 plus x je jednako 10. U ovom zadatku, radoznalci, ko je nepoznat? Tačno, u pravu ste. Nepoznat je drugi sabirak. I njega, kao i prvi sabirak, izračunavamo tako što od zbira oduzimamo, znači minus, poznati sabirak. Znači vršimo oduzimanje. Pa tako, x je jednako 10 zbir minus poznati sabirak 4, x je jednako 6. Bravo, radoznalci, vrlo dobro vam ide, ali ostalo je da uradimo još. Prvo provjeru, znači, a ona glasi, postavljeni zadatak je 4 plus, umjesto x-a pišemo broj 6 jest jednako 10. 4 plus 6 jest jednako 10. Bravo, radoznalci. Ali još nismo završili ovaj zadatak. Trebamo osmisliti tekst zadatka. Pa, kako bi on glasio? Ja ću vam dati prijedlog. Tekst zadatka glasi: zbir dva sabirka je 10. Prvi sabirak je 4, dok je drugi sabirak nepoznat. Izračunaj drugi sabirak. Bravo. Radoznalci, hajde sada da popunimo ovu tabelu. U ovom zadatku treba da odredimo nepoznati prvi sabirak, dok imamo drugi sabirak, i to je malo slovo a, i imamo zbir. Pa tako, u ovoj prvoj koloni, pošto je zbir 4, zbir oduzimamo od poznatog sabirka,
U ovom slučaju to je broj 2, pa zamislimo 4 minus 2 jest jednako koliko? Bravo, radoznalci, 2. Rješenje prve kolone broj 2. Bravo. I u drugoj koloni imamo nepoznat prvi sabirak x, dok je poznat zbir, to je broj 6, i malo slovo a, to je broj 1. Pa odgovor glasi: zbir oduzimamo od poznatog sabirka, to jest jednako 6 minus 1, jest jednako 5. Bravo, radoznalci! Vidim da učite brzo. Bravo, radoznalci! Riješili smo i ovu kolonu i ovaj zadatak. Idemo dalje. Jednačine sa nepoznatim umanjenikom i umanjiocem. Evo nas da ponovimo i jednačine sa nepoznatim umanjenikom ili umanjiocem. Pa tako, sada radimo sa nepoznatim umanjenikom. Imamo zadatak. X minus 4 jest jednako 5. X je umanjenik. Bravo, radoznalci! Njega izračunavamo tako što sabiramo razliku i umanjivac. Pa tako, x je jednako 5 je razlika plus sabiramo umanjivac 4. 5 plus 4. X dalje jednako 9. Bravo, radoznalci! Ali na kraju pišemo provjeru. Tako što umjesto x pišemo dobijeni broj. U ovom našem slučaju to je broj 9. Tako da je provjera x minus 4 jest jednako 5. Bravo, radoznalci! Idemo na drugi zadatak. Riješi jednačinu sa nepoznatim umanjenikom. X minus 2 jest jednako 5. X je u ovom slučaju, radoznalci, umanjenik, 2 je umanjilac, a 5 je razlika. Umanjenik, šta smo rekli, izračunavamo tako što saberemo razliku i poznati u ovom slučaju umanjilac. X je jednako 5 plus 2, x jednako koliko, radoznalci? Ma bravo, 7, u pravu ste. Ali na kraju pišemo provjeru tako što umjesto x pišemo dobijeni broj. U ovom našem slučaju to je broj 7. Pa tako pišemo 7 minus 2 jest jednako 5. Ma bravo, radoznalci! Sada radimo zadatak sa nepoznatim umanjiocem. A nepoznati umanjilac izračunavamo tako što od umanjenika oduzmemo razliku. Znači u ovom našem slučaju 8 minus x je jednako 4. X je nepoznati umanjilac. 8 je umanjenik, 4 je razlika. A umanjilac, šta smo rekli, izračunavamo tako što od umanjenika oduzmemo razliku. Pa je x jednako 8 minus 4 jest jednako, koliko je x, radoznalci? Ma bravo, x jednako 4. I na kraju obavezno vršimo provjeru gdje umjesto x-a nepoznatog pišemo dobijeni broj. Pa tako zadatak i provjera glase 8 minus 4 jednako 4. Bravo, radoznalci! Kviz pitanja. Rješavamo prvo kviz pitanje. 6 plus x jest jednako 8. Znači, 6 je prvi poznati sabirak, 8 je zbir. A drugi sabirak izračunavamo tako što od zbira oduzmemo poznati sabirak. U ovom slučaju to je prvi sabirak 6. Tako da x je jednako 8 minus 6, x je jednako 2. Vršimo provjeru. 6 plus umjesto x-a
pišemo dobijeni broj 2, 6 plus 2 jest jednako 8. Tačno, bravo. Idemo na drugo kviz pitanje. X minus 3 jest jednako 6. X je umanjenik, 3 je umanjilac, a 6 je razlika. A kako rješavamo umanjenik? Tako što sabiramo razliku i umanjilac. Pa je tako, x jest jednako 3 plus 6. X jest jednako, koliko je 3 plus 6 na doznalci? Bravo. 9. Vršimo provjeru. Umjesto x-a pišemo dobijeni broj, to je broj 9, minus umanjilac je 3, jest jednako 6. Tačno. Bravo, radoznalci. Hvala na pažnji. Vaš Čika Zdrave.